Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kahinyaw Trap Production, hagajinga troy lang bat ka All Megalia Dancer Association, kan penlong ya kajinga kop rawai, kata Kahinyaw Trap Idol Season 1. Lengba ka online, kabansa tap hapok ka YouTube channel kabala ay kerteng, Noven NS. Kabansa sedang no ban tap ya ke video, nadu ka saw terek uno pra arhajar arpaway. Bat kan kut hadu ka ar terek ukelalengkon, arhajar arpawar. Bat ka semifinal kan sedang hakashi pautareng ukelalengkon. Bat on sa palat biang hapok ke YouTube channel Noven NS. Bat ki basya ajiet haka final on sa pentip haswa ka arpau tarik ukelalengkon arhajar arpau ar. Bat ya ka final on penlong haka arpau hunriu tarik urempang arhajar arpau ar hasyelong. On bisyar ya kani ka audition bat ya ka kala ka baar da ka banyaw lai pau persen na kinong pet bat na ki lights. Bat hanyaw pau persen na kinong bisyar. Kijat benriu ban pediang hakani ka jingakop kalong tangi ki khasi ukhen riam upenar ubhoi uwar lengam maram bat garo on syaru ban ruai tang de kijing ruai khasi penar bat garo kakusnam yaki bawan banengkong kanlong arpau hajar tengka ringkat kesernan yaki bawan baar khatsan hajar tengka bat balai shipau hajar tengka bat ya baro ki bapoi syaka final kinyo ya kesernan bat ki bajab hakani ka jingakop kinyo lat ban ruai hakawai ka music video kabadai ka jing ruai idri hakabiyadai bat ka bayrung ya ka audition omdan kam bansiyo Henry ki barung syaka kala ka baar on syem sanspa tengka marwe bat shi hajar tengka ye ki barwai arngut barwai kenhon kublai pi boro kerteng jong agade Gabriel Timolong ti akane ka por aku ban petip sepi video don sap ki bodon ya ka sap menroi ba nakaliang jo ka Hinyaw Trap Production hakaba ngilai trailang bat ka All Megalia Dancer Association ya kebangin pelong ya kejing ko berwai kebangi ai kerteng ka Hinyaw Trap Idol Season 1 ti ya kani kejing ko berwai la sha tang ya kitu kijat menrio khasi ukhenriam upenar ubhoi uwar ulingam maram bat garo bala sha ru benroi tang kijurai khasi kijurai bhoi jurai penar berkijurai garo nginum sha kijurai hindi banginum sha ya kijurai pareng dak takadau ngi ai kerteng ya kani ka Jacob Roy dak Hinyaw Trap Idol. Beleng ikwa ban pelong ya kani ka Jacob Roy kalong ba ikwa ban pene pensa ya ki jing Roy khasi lejong. Kanang ba ki nong Roy khasi ki bana kani ka jela ka jongi nanti ki nong Roy penar ki nong Roy na stage apo Garo Hills ru kanang ba kinang kiu naga por te nak takadaw ikwa ban pelong ya kani ka Jacob Roy ka bangi agerteng Hinyaw Trap Idol. Ti yakani ka Jacob Roy ngin sa sedang ya audition haka sauterik jo benai no pra arja arpuai bat kan kut haka arterik ubenai kelalingkot arja arpuar kata ka ditang ya ka audition bat ka ya ka audition ngin pelong lingbaka online ya ka bangin sa upload ya ki audition video haka YouTube channel ka blai karteng Noven NS bat ngin pej 100% na ka view bat ka like bat ngin pej 100% na kaliang ki nong bishar bat ya ka semi final ya ka round ka baar ngin sa pentip haka shipau tarik ubenai rempang araja arpuar bat ngin sa upload biang haka YouTube channel haka ju ka YouTube channel ka blai karteng Noven NS bat ya ka kala ka bakhado pada ngin sa pentip Shapi kinong isimenta lung bagi phone call bat lani ki SMS haswa ka arpho tarik jong benai kalalingkon bat ka grand finale pat kandai haka arphon tarik ubenai rempang arja arpuar ya ka bangin le offline ngin pelong online show ya ka final ngin pelong bat offline ngin pelong hapo shillong ya ka ba ya ka jaka bangin pelong ya ka final ngin sa pentip lung ba ka phone call ban ki SMS ki kusnam nama ta ki long job ki long kumde ubawan kerdan berikong nyo arpau hajar lem bat ka certificate bat ki trophy ubaar unyo khatsan hajar certificate bat trophy bat balai unyo shpau hajar bat ka certificate bat ki trophy bada mata baro ki finalist kinyo ki momento bat ki certificate bat ki ba job nakani ka Hinyaw Trap Idol ru nakaliang kejonga ru kumuri don sap kular ya kitu ki bajob hakani ka Hinyaw Trap Idol pinyo banroi hakawai ka music video
kepada ke jingruai nama ta ke jingruai idri ya ke ba ngin sa penbena IP lada pila job ngin sa IP ke kontrak ba pinrai ya ke jingruai patriotic song hak tin khasi lani panar lani garo di tangkini ki chik penbena na kalian chunga bat ban tip khamnya sobha phone hau number khandai lai hinriu sau khandai hinliu khandai san Bandamata ki audition videos ki jongpi pila bansen ha uni WhatsApp number khandai lai hinriu sau khandai hinniu khandai san ban bantip company aro pila ban phone ha uni uju hu number badi audition sa sisen ngan ong ba ya audition ngin sedang ha ka sautrik ubanai no pra araja arpuai barkan kod ha ka arterik ubanai kelalingkot araja arpuai bat ki basha ajit pada syaka kela ka baar syaka semifinal ngin sa pentip yapi haswa longkat badang dep kat bangi dang upload ya ki video nama ta ka audition kat bangi nong bishar ki dang dep ban bishar ngin sa pentip no yapi lamba ki phone call ada bisha ajit chaka semifinal pat ngin sa upload pat ha ka shpauterik jong ubanai kelaling kot hi ha ka ju ka YouTube channel Loven NS bat ya ki basha ajit pada syaka kela ka bakat du syaka grand finale ngin sa pentip haswa ka arpauterik ubanai kelaling kot arja arpuai bat ka grand finale pat kande ha ka arpun terik ubanai rempang Araja arpuai ya kabangin pelong no hapo hall hapo stage bahkan long hapo shalong ya kabangin sepentipan ya kejakah hai bangin pelong kini kadang dia sim benikong ha kabang ya tre lang batka All Meghalaya Dance Association badi kinong bisar nganganum de unong bisar ngangadi tang unong penyat ba unong penmi ya kani ka competition bad ya ki nong bisar nginum la ban ya thui pi mono bende kinong bisar tamakin de ki kaitor jogari kasih ki belapau bad pinsatip kinong bisar khasgi jongka bagi pelong ya ka grand finale ya ka final ti ya ka namata ka by registration namata ka by rung namata ka audition kan dai by free of cost ino pat shimi ai re ya kitu ki basha ajit pada syaka kela ka baar kata syaka semi final ka bombon namata ki solo ki barwai marwai ngin shim sanspa tingka namata ki barwai duet ki barwai arngut ka ngin shim si hajar bat namata ki group ngin shim si hajar kata de ka by rung ya ka audition ngin shim ngin shim taha ka semi final baru semifinal. Dia kalau badai batas senam, senam di air Ngimbu senam open no age limit. Tentang kini jepun bana aku boleh sebut.